hambuluta mavoko ku pfuna eka ndyangu lowu hi timhaka ta swa miehleketo, hi timhaka ta vusirheleli, hi timhaka ta vuhlayiseki hi ndlela leswi swin'wana swa leswi kumbexana swi laveka ku va swi langutiwa. Xana swi nga swi vula ku tihosi ta hina ti le khombyeni ku fika kwalano ki nako hi nga endla yini leswaku tihosi ta hina ti tama ta ha hlayisekile ti sirhelelekile hi ndlela yoleyo. Se iyo mhaka hi nga ta va hi kha hi bula na sesi Nhlamulo muteko wa mahungu wa nhlangano wa vaaki wa Afrika-Dzonga kusuka Ambombela, ivi kusuka kwalano hi bula na mutshamaxitulu wa yindlu mutshamaxitulu wa huvo ya tihosi kumbe wa yindlu ya tihosi contralesa lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona tatana kumbe hosi Mukwena. Kasi ke hi nga tsakela ku na n'we kumbexani a hi la ku vulavula hi maveriveri, a hi la ku vulavula hi leswi mi swi hleketelelaka, kambe hi nga vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki ku xana loko vuhlayiseki byi te tani ho fane hi endla yini hi ndlela ni vatwile van'wana vayingiseri va kha va rila hi timhaka ta swibamu ku swibamu ongeti swi kumeka kolova swi tirha kolova Afrika-Dzonga. Xana hi fane hi huma njhani ka xiyimo xa mpingo walowo ke i yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi bula na wena ha yona. Va ndavula hi timhaka ta vurimi eLimpopo va xave nkarhi ku va hi bula na vona, va ri va na mahungu va lava ku va va bula na hina ha wohe, hi la ku ta twa ku va lava ku mi byela yini. Tsundzukani yin'wana ya tiphuphu ta xifundza xa Limpopo loko swi ta ka timhaka ta ikhonomi i timhaka ta vurimi. Se xana va tanihi ndzawulo va le ku hoxeni njhani xandla ku tisa yeleyo phuphu hi ndlela yoleyo. Ku na mintlhontlho yo hambanahambana leyi yi khumbaka matshamele ya vaaki. Mi ta tsundzuka khale ngopfu ni Rotterdam ni fika ni kuma ku na ndhawu yin'wana, ku na yindlu yin'wana byi nge khomi mingiselomelo loko nghena kona ka manjeni byi nge khomi. Se na swi tiva ku na vayingiseri va nge va lava ku hoxa xandla, va lava ku pfuna, kambe hi nga se twa kwalano a hi sunguleni hi twa ku MEC Bioscope Makamu va ri yini ku xiyimo xi tani nako va tiyimisele ku pfuna njhani tanihi leswi ku nga ndzawulo ya vona ta va kha hi bula na vona sweswinyana hi ntlhanu timinete ku bela awara ya n'we nhlekani lowu hi bula na makungu ya vona ku va ta pfuna njhani ka matshamele ya vaaki eLimpopo na tihoyihoyi teti kumbexana ti nga vuriwa ku ti nga hehliwa ku va ti ri koho, ti nga va ti ri ti khumba timasipala sweswo swa ku taniya. Se ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku hi yisa kwini mahlweni hi ndlela leyo. 12 timinete ku bela awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi nkarhi lowu wa wena sweswi ka 0860 002543 kandziyisa rito ka 071 2659860 hi ndlela leyo ta heta rila hi kota ku twa ku ri xana mahungu lawa u nga ya khoma nhlekani wa siku ra namuntlha kwala u nga va ku u ri ko ku nga va ku ri mahungu wahi. Na ri teka riqingho rero na ri vona kambe endzhaku ka leswi hina tindzimi na yo butchery hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. Eso so mingiseri wa Munghana Lonene FM 15 timinete ntsena ku bela awara ya 12 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. A hi ku timingisero me ku timhaka itingane leti u nga va ka u khometo nhlekani lowu hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka hi ku hambana ka tona hi ndlela leyo. Tsundzuka u kandziyisa rito ka 071 265 9860 071 265 9860 hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku u ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku ri na tona, kumbe hi bela riqingho ka 0860 002543. Un'wana mingiseri hi loyi nhleka milange ku a mi tiviwi mi ri yini n'we? Mini na problem about phethe ni bebli vana vanharhu amhankwini, se vana lava wani a ndle ku pfuniweni hi nchumu. Ni kombele ku ya pfuniwa aka ti-social work ni hi nkarhi wo tala ni za ni ya jika ka social work yin'wana ya le ka tiko ro ka ri nga ra ka hina ni ri hana mati. Loko ni fika le va ni bye ku na matini ma 4 a ofisini ende a va nge ni pfuni ni nga rhangangi ku tsariwa phepha ku ri kota ku ya ka lava ku humesaka mati. Ivi ni ku no kombela hi ku va na pfuka va le ku mameni ka tiya ende a swi le va khomeni kati va le ku va khomiwa na hi le ndzeni mhaka ku va mama tiya ende va ha ri va tsanana. Ivi va ku tlhelela kaya ta ku pfuna rindzini, ivi ku ta ku ta teka luyani ka khamani ya ka hi wa social work a fika a teka pasi na certificate swa vana a heta tshama ka rona hanga ni pfuni. Ni yo kuma masi kan'we hi ti 17 ta February
na sweswiwani masanse makuma loko ni fona ni vutisa no fanele mi ni fona ni vutisa ku ni swi endlisa ku yini a va ni hlamula ngo se endlisa ku yini sa ni se endlisa ku no fa hi ku chona a ni swi ni fanele za ni teka ni ya cukumeta vana hi ku mina tsandzeka na hanya midende papa vana a nga tirhi a ni swi se endlisa ku se no za ni bye ku ni ta ku ta kombe ku pfuniwa ku mixana va nga ni nyika tinamba foni ta vakulukumba wa kona ku ni vutisa ku timhaka ta ka social worker ku pfuniwa munhu wa njhani hi ku mina ni fisiwana a ni swi vana ni fanele va kurisa hini ku ni yo nyikiwa hi Xikwembu a ni swi se endlisa ku yini no a hi sunguriseni kwalano a ni ngo loko mi ri na vana va nyikiwa mali ya mpfuneto hi kusuka loko a mi va tsarisani ni va tsarisi ndende wolowo wa yena ni va a yi fikeleli vana lavawani hi vhiki va mama 19 rin'we ra masi se loko ni denda mali liya ya vo hinkwayo ni xava masi ivi ya na van'wanyana vana ni kota ku xava tipampasi se mara a yi fikeleli se a ni ya ku kombeleka ku va ni pfuna hi masi kumixana swin'wanyana sweswi a ta kota ku ni pfuna ku va ni pfuna hi masi kambe a ni ngo phela no ka ni nga tivi hi ta va vutisa mani kambe lexi nga koho i ku phela a ni tivi loko ku na program ya ku loko munhu a ri na vana a tsandzeka ku va hlayisa va pfuna ka ndhawu leyi a ni swi tivi loko ku na program yoleyo kambe leswi ni tivaka swona hi sweswo swa ku loko n'wina mi ri na vana ivi mi tsandzeka va ta n'wana un'wana na un'wana i ta tsariseriwa mali ya mpfuneto yaleyo va nyikaka hambi 500 hambi 480 sweswiya ku na mali yo pfuneta mutswari loko a tsandzeka ku hlayisa vana va yena a ni tivi program yaleyo swi nga endleka va lo mi pfuna hi nkarhi walowa hi ku vona ku swa pfuneka kambe hi ta ringeta ku twa ku va lava tirhanaka na swona vona va ri yini ni kombela ku mi ni vutisele a ni swi tivi ku ni fanele ni swi endlisa ku yini na tsandzeka vana lava ni yo kota na vona ni nga swi tivi ku ni ta kuma vana vanharhu ni yo hlangane na vona and a ni tirhi helo ku hanyiwa hi midende la muti wa mina se a ni swi tivi ku ni swi endlisa ku yini se ni fanele ni famba ni kombe ku pfuniwa a ni le ku pfunekeni mela malembe mangani na 38 mukhalabye wa n'wi va na malembe mangani vana lava va na malembe mangani va na 39 vona se vona a va tirhi mi vula yini loko mi ka va tirhi va ha ntirhi a va tirhi va tirha wolo wa madaka munhu wo ha pasi munhu wo tite hi kweleni mara mini wa kulumu ni na pasi na fikeriwa vana lava loko va fika la mutini lowu va fiki va ndla vana va 8 a ni ri na 5 loko ku ta matriple lama va vhela va fika va ndla vana va 8 se ni vula ku n'wina mi tshava na munhu wo ka nga ri na pasi hi mhaka yini a ti lave minuna ku ni va ni tshama na n'wanuna phela loko va nga ri tangi va nga ri na pasi swi vula ku na ku va la nawini va la swi nga ri nawini hi swona va na to passport na pasi ra ku yisa va na rona okay no a swi na mhaka mani hi ta twa ku va ndhavulo va ri yini hi ta teka nambara ya n'wina hi ta yi teka kusuka kwalano xikalavito inkomu sesi sweswo mingisero wa mina na n'we va ndhawu leya ya nhluvukiso wa vaaki a ni tivi hi ta twa hi n'wina ku n'wina mi tiva yini loko ri ku na nongonoko kumbe ku na program leyi mi nge mi pfuna vanhu loko va ri ka xiyimo xa muxaka lowuwani hi lava sesi vana va nhungu va ri vo lo hlangana na vona vana lava vanharhu lava se mi va kombela ku pfuniwa hi ta yi teka nomboro ya voho n'we mi kota ku mi tiva ku swo karhi swi kahle ku mi hi pfuna ku hi kota ku va hi va hundzisela hungu rero ra sweswi mi tivaku swo hi ndlela yo yeleyo va ri ta va hi kha hi bula na va ndhawu leya ya timhaka ta vurimi ku nga ri khale kambe ke yimani swi nga na lundayela khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki a ku ri na sambo la a ni tivi helele ku ya nga ha ri kona 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka se la ku bula na va ndhawu leyi timhaka ta vurimi ta twa ku vona va ri yini kambe ke ku na nkarhinyana wa ku hi nga teka muyingiseri wun'we hi nga siyaka va ndhawulo hi ndlela yaleyo ni tiri loko ku ve na ku na loyi a twaka ngeti swa tiveka ku fanele ku endleka yini hi xiyimo lexi mani va nga ta na xona la hi byeleni le ka 0860002543 kumbe mi tirhisa mathebula dp rsabc.co.za hi ndlela yaleyo a hi amukeleni miyingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka munghana lone ni mi amukeleli ka munghana lone fm nhlekani ahee minjhani pfukeni minjhani mani ni kombela ku pfuniwa ni na n'wana loyi a nga siyiwa hi mhani wa yena n'wana loyi a tsala thalufu sweswi hambiloko ri ku
ayo pasa a ku ri sa xitampo hi 2020 namuntlha na sweswi a ri le ku vona bya ku tanani tolo ni fonile loko ni so minkarhi lo tala va ri loko ni fika a ni voni kahle no kula ku kuriwe loko ni fika laha va ri ka mina va ku a nga kona lonkulukumba nkarhi wun'wana na wun'wana se namuntlha va ri movha mi yimenyana hi ta tlhela hi pfunela ene ni sure ku sweswiwani a ni swi tivi ku loko ku ri ku o pasa sweswi ku ni n'wi yise new air u ta pfuneka hi yini hi ku no tirhisa xilo lexiya va ri xa temporal ID se ni tlhela ni va vutisa ni ku xilo lexiwani a nga ku tirhiseni xona loko ko fika lava nga ta ka va nga xona va nga xi lavi ke va ta swi endlisa ku yini vo hayi hina hi ta ku fonela a na ha swi twisisi ku pfuneka ka mina ku le kwihi and a hi n'wana wo sungula ku na n'wana wa sesi wa mina na vo va lovile se va va lovile na yena pasi ra yena loko ri laveteriwa hinkwako lomuwani va ri kumane na un'wanyana munhu a ti na swilo swa papa yena na mana yena mativa endleni ni ta mi tlherisela ka muhumelerisi va ta teka nomboro ya n'we vayingiseri va hina va tshame va gungulwa kumbe va vilerisiwa hi leswiwani hi nge swi koti ku hi ku nongonoko hi ku sweswi hi lava ku ta na timhaka leti na leti ivi un'wana na n'wana ka ku mina ni na problem se loko hi yo mhaka vafambisi va xitichi lexi va swi tiva ku mina swiphiqo swo tala hi yo mhaka va hi nyike va ngeteri va ta hi lulamisela ku hi va na nomboro ya Afrika wa vulavula leyi mi nga ta hetisela swiphiqo swihi kumbe swihi leswi mi nga va ku mi ri na swona va borheka vayingiseri loko va tshamile va kha va yingisela un'wana a nghena ku hi na problem un'wana a nghena ku hi na problem hi na nongonoko hi ra mintlhanu laha hi nge ri loko xivutiso xi ri koho hi ta hlota nhlamulo se ku fika sweswiwani loko mi ri xiphiqo tsalani email mi rhumela ka mabasa es@sabc.co.za mabasa ya b ivi mi rhumela ka yena hi ta kota ku vona ku hi mi lavela vanhu lava nga ta kota ku mpfuna ku ya hi swiphiqo sweswi mi nga ta va mi swi rhumerile xiphemu lexi xa nongonoko a hi xa ku hi na xiphiqo laha xiphemu lexi xa nongonoko i xa ku loko ku ri na timhaka leti ti va ku ti humelerile ku fana na sweswiwani ku nga na timhaka ti nga kota ku tshukisela na mahlo exikarhi ka msirhelelo wa vaaki loyi a nga yimisiwa ntirhweni na mutshamaxitulu wa komiti leyi langutanaka timhaka ta ku ringanela ka msirhelelo wa vaaki ku va a va ntirhweni hi laha hi langutaka swo ma hi vomaka a swi nge koteki ku hi lava ku languta Rosa nghena sweswaku ni na problem Mathi a nghena ku ni na hayi vayingiseri vete a va swi lavi sweswo loko mi ri na swiphiqo ntani hi ta vona ku hi mpfuna njhani ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe hi nge ngheni amoyeni hi ku hi na xiphiqo swi nga wu nga borhangi nongonoko walowo hi ndlela yaleyo makumembirhi ntsevu timinete ntsena ku bile awara liya ya 12 ku nga ri khale hi le ku lavaneni na MEC lava hi faneka hi bula na vona la MEC Thabo Mukoni a hi fanele hi bula na vona kambe ka hi le ku va kumeni a ni swi tivi xiphiqo ku nga va ku ri yini hi vo va tiva xave nkarhi lowu va nga wu xava wu le ku hindzeni ku hela a va wu xave a koho hi ndlela yoleyo a hi ku timingisiro mugana lona FM le ka 0860002543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wehe ka mhaka yihi kumbe yihi leyi u nga khoma yona nhlekani lowu ku nga va ku ri yini a ngeta nakambe 0860002543 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za swin'wana leswi hi nge tsakelaka la ku ta twa swo hi timhaka leti a hi lava ku tiva swo sweswo swa timhaka leti ti humelelaku hi swibamu hi veka yini kahle hi ta huma njhani ka ntungu lowu wa ku wisiwa ka swibamu hi vaakatiko hi ndlela leyi langutani xiyimo leswi xi nga xiswona a KZN siku na siku ku na swiviko swa vanhu lava va hetelelaka ku koxiwa vutomi bya vona hi ndlela yeleyo hi ndlela yoyeleyo 0860002543 a hi ku tumingisiro me un'wana mingiseri loyi nhlekani amukeleli ka mugana lonene aye swi karhata laya khalanga pheti mathevula ani ka vana lava mfumo hina hi ngo va kuma hina ni la kombela ku hlamula laha ka mhani wa matriplete
a nga blame mfumo kun'wana ma tiva sweswi ni karhate hi age leyi a nga yi vula ya malembe ma yena she's still young a nzamazame swin'wana a ti endlela mabusiness ma yena a nga focus ka mfumo mina na wona mafopula mara mafopula ya mina un'wana na un'wana i na 480 ya yena 480 ya yena echa laha na layani mara vana va mina va swi kota ku va ni ba swi kota xavisa na munhu wa mina a nga tirhi na heta xiyimo xo fana ni nga 37 years ya mina 88 years ni ka loko va ku vana lava ni va xava toilet na a nga hlamulangi kahle hambi a lava ku pfuneka ni karhate nyana marito lamaya kuve timhaka ta ku na leswiya swa ku loko va ku vana lava va fike va nhungu se ni mhaka lava vanharhu a swi koteki loko va ri ntlhanu munhu a ku leswi ni nga ri ka xiyimo xa kahle xa ni yima a swi koteki swi koteka ngopfu ku ejena i yitsongo i munhu wa 38 years a nga vana va ku na mfumo kana ku na mena limpopo ku na vanga hi hinkwani langutele ka mfumo let's do something kana loko mati vona i le ku tirheni ka munghana lowunene i hlayisa ndyangu wa yena hambi nkarhi wan'we loko matempule ku nga fikeki ka mfumo na metwile mani a ni loko man'wana hi xikongomelo na metwi a langutisi a ndzi na business va ta sapota vanhu na metwile mani na metwile mani i yin'wani ko va ku a ni ngo timhaka ta vana na tona ta loko i vula swin'wana kumbexana i nga hetelela va ku a wu vulangi swona a wu fane nga vulangi kambe ni le ku tivutiseni loko va ze va va ntlhanu mi kha mi swi tiva ku a mi le ku tirheni a mi na mali yi nghenaka a swi koteki ku mi ya kunguhata ku vona ku vana lava va nga ha hundzi nhlayo yaleyo hi ku mi na ntlhanu already se mi ri na ntlhanu a mi tirhi a mi na nchumu ma lava van'wana hi mhaka ya yini va ka yini a ni tivi ku sweswi va nga vula ku a va nga lo a vo lo hlangana na vona ma swi vona kambe i mhaka yin'wana leyi kumbexana hi nga ta bula yona ku ya mahlweni a hi sunguleni hi twa ku tlha ku mhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ti ta va ti yimise ku yini hi amukela mani nkosi na Chauke va nga ta hi byela mahungu ya lama awara ya n'we ta yimise ku yini kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bula na Nhlamulo Mabasa hi twa ku i hi byela xifaniso xa njhani xa leswi swi humelelaka papa ra ntima leri welake va ka Mnisi hi la ku twa ku kahle xitori lexi ka famba na xo xi fambise ku yini loko se hi ta bula na hosi Mukwena hi ta va hi kha hi swi twa ku va lava nsirhelelo wa muxaka muni tanihi tihosi loko hi kha hi languta xiyimo lexi xo tika lexi va nga hlangana na xona a ku na muti lowu nga swi kotaka xiyimo lexiya xa ku wa ku veka un'wana lowun'wana na yena a fanele a hundza misaveni hi ndlela yo yelana yo vava hi ndlela liya ku ya mahlweni se i swin'wana swa leswi kumbexana loko ho vulavula tanihi rixaka hi nga kota ku kuma na lava va tivaka swin'wana hi va khutaza ku va ya byela maphorisa ku kota ku khomiwa tinsulavoya letiwani hi ndlela yeleyo kambe sweswi a hi tweni ku mahungu ya wara liya ya n'we ya ta va yimise ku yini a hi amukeleni mani nkosi na Chauke mani Chauke nhleka etiwani ta tinsimu leti MEC va ti rhandzaka hi mbilu ya vo hinkwayo letiwani twana ni MEC ma ri rhandza risimu leri na swi tiva twana va ri rhandza swinene MEC kambe hi nga heti nkarhi mintsona Munghana Lonene FM amukela MEC Thabo Mukoni vona va suka ka ndhawu leyi timhaka ta vurimi va hi byela nyana kantsongo hi timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali 2023-2024 va hi byela ku tanihi ndzawulo hi swihi leswi va nge i tiphuphu ta mbulavulo kumbe ta mpimanyeto wa vona hi ndlela leyi MEC nhleka enhlekani muhaxi na vayingiseri impela tingoma ta la South Africa hinkwenu ha ti rhandza ta hi tlhavula no ya khetsa swinene MEC na ku hi nyanyula a hi sunguleni laha a mi ri ka mi andlala mpimanyeto wa lembe ximali 2023-2024 wa ndhawu ya n'wina ndhawu ya timhaka ta vurimi hi swihi leswi mi nge ri leswiwani vaaki va fanele va swi tiva kusuka ka mpimanyeto wa n'wina
eka budget speech lexi nga xi endla ngopfungopfu i ku lava ku tivisa vaakatiko ku ri agriculture kumbe ndzawulo ya hina lembe leri yi na mali yo ringana 1.7 billion 1.7 billion leyi 1 billion ya ku bhadela vatirhi 700 million ya ku pfuna van'wamapurasi xo sungula ndzi vulavula hi mhaka ya vuvabyi bya lomu na swinondzwana leswi affectaka ngopfu vanhu va le Vhembe na va le Mopani leswi hi tsakisaka ku ri hi kote ku ri lembe hinkwaro ri herile ku nga ri na vuvabyi bya swinondzwana i mhaka leyikulu leyi kambe hi kha hi pfuna van'wamapurasi hi mali yo karhi ku ri mapurasi ya vona ya va eka xiyimo lexi va kotaka ku xavisa swilo swa vona eka van'wabindzu lavakulu va ku fana na tishopo letikulu leti nga koho la Afrika-Dzonga. Hi tlhela nakambe hi vulavula hi ku pfuxa edyondzo eka swikolo leswi khale swo fana na vakhetsonimani leswi a swi dumile hi vurimi. Kun'wanyana nakambe i ku hi pfuna eti-community kumbe vaakatiko va fana ni va le ka Majeje na va le ka Khukhune na van'wanyana lava va nga na mapurasi ya ku ringana 450 hi joyinana na van'wabindzu lamakulu. For instance le ka Majeje hi endle 450 hectares hi byala Malamula na maswiri se hi kha hi byala swin'wanyana hala ka Khukhulani hi endla ku ri cotton u ta tsundzuka ku loko hi kula cotton a yi ri koho ndhawu leyi hinkwayo vanhu a va famba va ya juvajuveni se hi tena ndlela yin'wanyana ya ku hi fanekele hi pfuxa juvajuva ngopfungopfu ka ndhawu leti juvajuva yi milaka ngopfungopfu hala ka Khukhune hi nkarhi va tirhisa mati ya mpfula. Xin'wana i ku tirhisa thekinoloji ku ri hi kota ku antswisa swilo leswi hi swi humesaka mara mhaka yikulu leyikulu i ku vaakatiko va fanekele va tibyalela swakudya ku ri hi va na swakudya eswitaratini ku ri loko ndlala yi fikile hi kota ku fika leswi ka endla ku ri price ya swakudya yi ya hansi. So hi leswi hi ku angarheta hi leswi mbulavurisano wa hina ePalamende a wu ri xiswona. Se kusuka kwalano hi xihi leswi mi nge ri a mi fambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta nongonoko wa n'we lembe leri hi nga ri sungula ra lembe ximali 2023-2024 hi swihi leswi mi nge ri endzhaku loko mi va nyika xifaniso xa leswi n'we tanihi ndzawulo mi lavaka ku swi endla namuntlha leswi hi nga mi nyika moya vayingiseri a va tivi leswi a mi fambi mi nga va byelangi swona? Mhaka yikulu hi leyi ya ku ku na lava hi va vitaka ku ri ti-extension officers va vitaka assistant extension officers lava fanekele va dyondzisa vanhu va ka hina timhaka ta vurimi na swa ku sweka na mabyalelo ya swilo. Wadi yin'wana na yin'wanyana yi na vanhu va ku ringana 3 hi vurile ku ri sweswiwa hi ri na vanhu lava va ku ringana 820 lava va tatisaka van'wanyana lava va ri koho. Leswi hi leswi ni lavaka ku vanhu hinkwavo va swi tiva vaakatiko va swi tiva. U ta tsundzuka ku ri khale a ku ri na voho vanhu lava a va ri koho va famba va pfuna va mhana na va tata va rima va va na switlati loko ku ri ku fana na sweswi ku nga nkarhi wa Paseka a ku va na hi xichangana va ri i mudyaxihi a fanele ku dyiwa swilo hinkwaswo ku nga ri swilo swa ku ya xaviwa. Loko u fikile mutini va fika va ku dlayela nhlampfi instead ya ku va ku dlayela huku. Hi leswi hi lava ku tiva swona mara na ku ri vanhu va fanekele va apulayela ku pfuniwa van'wamapurasi va apulayiwa ku pfuniwa eka ndzawulo ko va ku ri swilaveko swa koho hi leswi u fanekele u va na purasi hi fanekele va na water right na we n'wini u tikomba ku ri tiyimiserile ene ku na vanhu lavawa
va ti-extension officers hi vo va nga ta va pfuna ku ri va va na leswi lavekaka swilo leswi lavekaka ku ri va kota ku pfuniwa ku pfariwa hi 31 ta July. So ni nge ka vanhu va ka hina hi nga ri loko mfumo wu vula swo karhi hi yeyisa a hi yenini hi apply na wehe u ta khoma lot wo fana na van'wanyana ku ri vutomi bya wehe byi hundzuka. Na mi twile MEC na mina ni ta apply musi na hina ha pfumeleriwa ku endla swikombelo leswi. Tolong u ri munhu wa laha South Africa u va na swilaveko leswi lavekaka na ku PFMA yi nga ku affect na wehe ku ri no loko u tirha ka mfumo wa ku hava se no mara as long as u declare a ku na mpho wa nhonga. Na mi twile MEC hlayisekani mi va na siku lerinene ku dya ku engeta. Ku dya ku engeta inkomo. Inkomo MEC Thabo Mukoni basuka ka ndhawu leti mhaka ta vurimi hi ndlela yaleyo na ku ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kandiya ku ehleketa leswaku hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. Ela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM ya amukela ni muteko wa mahungu wa nhlangano wa xo Afrika-Dzonga sesi Nhlamulo Mabasa hi twa ku kahle ku sukusela kwele masunguleni mhaka leyi yi fambise ku yini sesi Nhlamulo inhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Emhlekane botheti njani? Epfukeli n'wina minjhani? Hayi bato. Mhaka leyi lava ku tiva yona ya tika swinene kambe ke hina ku pfumela ku mi ta tiyisela ku kota ku hi hlamusela tanihi muteko wa mahungu ku mi fambe gondo ra njhani ku sukusela a ku hundzeni misaveni ka Chief Mnisi ku fika sweswi ku nga hundza misaveni nsati wa vona hi ndlela yaleyo kule ku endlekeni ka yini kahle ku ya hi n'we mi vona yini loko mi kha mi teka mahungu xiviko xa n'wina xi ri yini? Botheta nte ku na twala na? Ya na mi twa sesi. Oh okay. Ku vula ka n'wina leswi mi nga vurisa swona leri i gondzo ro tika swinene. Kusukela loko Chief Mnisi va ta va hi tile ka hi landzelerisana na hungu leri kusukela kwale masungulweni kusukela kondza hi va veka. Ni nga tlhela ni lava ku tatisa ku aka mavhiki lama yaka wo a hi langutele ku Chief Mnisi va tlhela va ya ti vonakarisa ecourt tanihileswi va langutele na milavunyana yo hlaya ya money laundering, suspected in rhino poaching na swin'wana na swin'wanyana. So loko hi va lahla hi sonto lowu nga humaka woho leswi swi tivekaka swi tive mahungwini ku murhandziwa wa vo yena a duvuriwa tolo nampundzu. Sweswi ku fika sweswiwani swa tiveka ku swivangelo ku nga va ku ri yini kumbe ka ha ri ku lavisisiweni ku na lava nga khomiwa ku endleka yini? Butheti mhaka leyi ya tika swinene. Eka nkarhi wa sweswi sukerisa loko Chief Mnisi a ta va a dlayiwile futhi a sukerisa loko a dlayiwile hi ta biyele a nga dlayiwa yo fika ka siku ra namuntlha a ku za ku va na munhu a nga khomiwa a ku va na munhu loyi a va n'wi ehleketelelaka kumbe va n'wi konanisa mayelana na mhaka leyi hambileswi yi chavisaka ku hi ndlela leyi Chief Mnisi a nga dlayiwa hi yona a ni tivi ku a swi vi i duvuriwe kwalomu ka 30 wa ticulo emirini wa yena 30 wa ticulo eka miri wa yena. So fikela na nkarhi wa sweswi a ku si khomiwa munhu na ku dlayiwa ka nghamu ya yena a ku si khomiwa munhu nandzu wa ha ri ku lavisisiweni ku ya hi maphorisa. Ku veka nghamu ya vo loko va na vo va a swi ri sweswiya swa ku fanele ku tekiwa vutomi bya vona leriya ra ku va nga va na vo va hlaseriwe ku tala hi ku duvuriwa loko? Butheti leswi nga hi xiswona mhaka leyi leswi nga hlamurisisa swona masungulweni ku tikomba ku ri mhaka yo tika swinene na loko hi karhi hi attenda ku va mhaka ya ku siku leri hi nga va veka hi rona xiyimo xi chavisa ku tika mara loko karhi hi landzelerisa tolo hi karhi hi vulavisana na maphorisa loko hi ta va hi endzele kwale mhangu nga humelela kona nsati wa nghamu ya hosi a va baleseriwa ku fana leswi mukhalabye wa vo nga tekisiwa swona mara swi tikomba rivaleni ku a va tele ku teka vutomi hi ku na hi nkarhi lowu va nga va nghenela hi woho ende va nghenelele kaya va va balesele kambirhi hi ku ya maphorisa van'wani lava va ri kokwalaho ka vo lo vaviseka hi ku na loko hosi a baleseriwa ku kombisa ku a ku ri hosi a nga ri wexe a ri na driver kambe driver u baleseriwe nenge ntsena leswi a va nga lavi yena a va lava hosi se tani na nghamu ya vona va landze va tlele andlwini kwaloko mo ka 1:05 nampundzu
ivi se va fika va va balisela kwale ka ku ya kambirhi ku ya hi maphorisa mara swi tikomba kahle hi ku ya hi maphorisa loko u karhi hi burisana maphorisa kwala tlhelo va karhi va hlamusela ku mhaka leyi tikomba i mhaka leyi tikomba ku nga ku va va ri ku lukeni ka mano swi nga va swi na mavhiki va karhi va pulana mhaka leyi mara ka nkarhi wa sweswi a swi tiveka swa ku hikwalaho ka yini vutomi bya ngamu ya hosi tekiwini mara swi tikomba swi yelana na mhaka leyi nga humelela mukhalabye wa vona i ndyangu wukulu ku fika kwihi wa hosi va siya hosi na ndlovukazi va siya vana kumbe ndyangu wukulu ku fika kwihi Butet ngamu hosi na ngamu wa vona a va ri na hi ku ya hi matimu a va ri na 10 wa vana kambe vona na ngamu ya vona lava ngati a va ri na vanharhu hosi a va ri na hi ku angarhela no hosi a ri na 10 wa vana mara na ngamu ya vona loyi a nga hundza tolo a va ri na vana vanharhu na ku ngamu ya vona a ri na 30 wa malembe hey ya ka tika se xiyimo xi le ku tikeni Butet tihosi tin'wana ti ri yini tona loko xiyimo xi titani loko ni ve na nkata ku kota ku burisana na hosi MEC Mukwena hi siku ra nkosi na tolo ni kota ku burisana nyana na vona vo lo vula ku a va khomeki kahle hi ndlela leyi maphorisa va tirhaka hi yona hikuva vona ku loko ku karhi ku dlayiwa vanhu kumbe ku baliseriwa vanhu eka tindhawu tin'wana minister Bekicele wa tsutsuma a ya kwalomo loko ku ri maybe ku ri high profile cases wa tsutsuma a vhakachela mindyangu leyi a khoma milandzu leyi mavoko kutani ku fana hi nkarhi luwa ku dlayiwe n'wana wa khale ka matsalani wa vandla ra EFF Hilary Gadi u te hi xihatla swinene hi leswi na sweswi a va langutele leswaku ni ka mhaka leyi a va nga hatla holobye va ti vonakarisa kambe ku fikela namuntlha a va vuli nchumu a va tisuneti na vo va chavela vutomi bya vona ka nkarhi wa sweswi hi tlhe hi kota ku vulavurisana na MEC wa Kokta Mandla Msivi hi n'wi kombisa ku nhlangano wa tihosi va ri va na swivilelo mayelana na vuhlayiseki bya vona volo hi tembisa ku hawa i mhaka leyi nga ta yi languta mhaka leyi nga ta yi languta hi ku loko mi landzelerisa mhaka leyi Butet xifundzankulu xa Mpumalanga na xifundzankulu xa KwaZulu-Natal i swifundzankulu swin'wana leswi fambaka mahlweni hi ku teka vutomi bya vanhu vo tala vutomi bya vona mhaka leyi ya swibalesa i mhaka leyi ya ku i Ntshambelo Mashele ivi se na tikhesi ta ku tlhipi nga hi kahelo se hi leswi va nga vurisa swoho hosi MEC Mukwena ku ka nkarhi wa sweswi va chavela vutomi bya vona vo khongela na ku va tshemba ku maphorisa va ta tirha hi ku hi teka ku va kota ku khoma vanhu lava khumbekaka eka mhaka leyi kambe mhaka leyi nge le ku tikeni swinene se Nhlamulo mi twini khetseli swinene landzelerisani loko mi tshika mi kume swin'wana hi ta twa hi n'wina ku ya emahlweni hi ndlela leyi a khensa swinene inkombo inkomo se Nhlamulo Mabasa muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga lava va nge le ku vulavuleni va ka va tisa xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona ngopfungopfu loko kha hi languta matshamele ya timhaka hi ndlela yoleyo ku ya emahlweni ku ka timhaka leti ti humelelaka eka vuhosi bya ka Mnisi a hi bule na vona mutshamaxitulu wa contralesa hosi Mukwena andaku ka loko hi hundzeni hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo a ku na supamakete yo chipa ku tlula usave leswi swi vula mbukuto leyikulu paseka leyi tikumele 500 gram ya xitina xa rama original 70% fat spread hi 23.99 na 500 gram ya xitina xa xisibi xo hlantswa xa ka sunlight hi 18.99 ntsena mi nga kayeli eka mbukuto leyikulu na swo tala yi kumeka ku fika leti 10 ta April 2023 paseka leyi xava eka usave where you save and save and save. xivandla xa nyama yo xawula se xi pfulekile exitimeleni eka Malamulele tinyama hi ku hambanahambana ka tona kusuka eka nguluve homu nyimpfu huku
hambi swelendeni hi na manqina ya homu na nguluve tinhlampfi na ti-dry groceries u nga kayeli ku pfuriwa ka FC Butchery eshop number 1 eMalamulele crossing exitimeleni kusuhi na xibedhlele xa ka Malamulele hi pfula tinyangwa ro sungula hi ravunharhu 5 April 2023 tana u ta dlemulela eka speciali swa ku pfula ka vhengele u nga kayeli FC Butchery yo butchery. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 ninhlekani exikarhi ka vhiki na Khalanga Pet Matebula. Hi ku loko ri kene indeed swilo leswiwani va swi vulavulaka swa vaendzi lava le Afghanistan a va lavi ku ya USA. Why consulate ya USA kwele Kabul yi nga endlangi special visa? xidlodlo lexi lahlekeriwe hi matimba leswi vulaka ku ri moya wa xona wu ta va wu karhi wu hungutekile kambe loko hi languta hi sayiti ra mpfula ya ha ri kona swinene. Boha Nhlamulo yi ta kumeka. MNC a jikajika na maphorisa a famba kha a cheka hi muti ku ri mati ya huma na indeed ya huma. Swilo leswi a swi zanga swi nga teka na 2 weeks a hi ri na group ya voho loko ku ya hela masiku mambirhi ta va hi blokile laha ka group liya hi fanela ku hi vulavula koho. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lona FM va twile muteki wa mahungu Nhlamulo Mabasa va kha va hi nyika xifaniso xa laha swilo swi tikaka ha kona hi ndlela leyi a ni kumbexani hosi Mukwena hi ta va hi ri na vona va ta vulavula hi boxe hi twa ku kahle tanihi hi tihosi va ri yini loko xiyimo xi te tani kambe ke swi komba swi kha swi tika ku va hi va kuma hi ndlela yaleyo loko swi tika swi kutani a hi ku tumingisela wa mahina ka 0860 002543 xivutiso lexi ni ku vutisaka xo xo olove ngopfu kahle hi fanele hi endla yini tanihi rixaka ku huma lomu swibamu leswi ongeti swi le mavokweni yo ka ya nga ri swa vona swi le mavokweni yo ka ya nga ri kahle swi le mavokweni ya vanhu vo vutihlamuleri hi ndlela yaleyo ku na van'wani vayingiseri va nga tisa mavonelo un'wana tirhise mathebula dp@sabc.co.za un'wana tirhise @Afrika Munghana i Twitter handle hi ndlela yaleyo i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga tsakela ku twa ku n'wina mi ri yini loko swi ta ka timhaka to toleto ngopfu loko ka languta ka timhaka ta swibamu leswiwani hi ku loko swi ka swi tirhisiwa hi ndlela leyiwani hi fanele hi endla yini hi ku vutomi bya vanhu byo tekiwa kwala na kwala swi nga ri na mhaka ku kwala na kwala hi mhaka yini kambe vutomi byo tekiwa kwala na kwala a ka ha ri na ku vanhu va nga kota ku vulavurisana a ka ha ri na ku vanhu va nga kota ku twisisela na mavonelo munhu a tisa miehleketo ya yena hi ndlela leyi a kombisa ku xiphiqo hi lexi ku hi le ka mhaka leyi hi mhaka ya leswi a swa ha koteki sweswo hi mhaka ku vanhu swi tikomba ongeti vo twi nga ri xitshunxo xin'wana na xin'wana xi le ka timhaka ta ku tirhisiwa ka swibamu hi ndlela leyi mani hi twa ku n'wina mi angula mukwina lava nga tirhisa mi nga tirhisa n'wangulo wa n'we kumbe tlhelo ra n'wina hi twa ku mi ri yini va ri Khalanga mfumo a wu teki swibamu i Twitter handle ya minongonoko ku na swifunda leswi ku na swifunda swin'wana ku tele swibamu minister va lo hwi kambe loko a ku ri Natal inge va tsutsumele kona kambe sweswi a va twali amen xa huma i vulavula hi mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu lawani ya ku holobye a ve le ku vonakeni ka vula hi nge phikizani na ku holobye va fanele va vonaka kumbe va nga vonaki kambe xivutiso lexi hi nga vutisaka xona i ku xiboho lexi va xi tekaka ku sweswi va ku na ya hala hi mhaka ku na nghozi leyi i yini va tirhisa yini i swin'wana swa leswi kumbexana hi ta tsakela ku swi tiva swoleswo vona va ndhawu leya xiphorisa va ta fanele va hi byela ngopfungopfu ku le ka hofisi ya holobye va hi byela ku holobye va sungula va languta yini loko va teka xiboho xa ku na ha tsutsuma ni ya khoma va ndyangu luwa xikatla hi ndlela ma tsundzuka a mkhonto wa khale ngopfu ku dlawe mukhanselara ivi va ya va kumana ku hana patu ri sungula ri khuleriwa ku va kota ku ya ma ha swi tsundzuka se xivutiso ku ta va ku va teka loko va fika ka xiboho xa mixaka lowu va langute yini hi ta va kuma vona holobye kumbe ndhawu hofisi ya vona va hi byela ku va languta yini xini butpet mhaka ya swibamu swo lava hi tshama hansi hi wisa problem i ku government ya hina a va swi tivi ku ri hi vangani la tikweni i mhaka yin'wana ya nkoka leyi vutaka na yona Calvin Maleza u tirhise Twitter handle ya ku @Afrika Munghana ku xiphiqo xa hina i ku vanhu mfumo wa hina a wu swi tivi ku hi vangani la tikweni hi yo mhaka hi ri ka mhaka leyi nga ka yona namuntlha hi ndlela yeleyo ku yisa amahlweni ku na un'wana i ri yena xivalo wa ka Nyavani
a ni tivi ku ni ta va no ona loko ni hlaya tweet leyi ya yena ke kambe i vonelo ra yena i ri eyi hungu ra sesi lava ri disturba ngopfu miehleketo ku nga ri hi ku va tirhisa vusiwana but ku ri hi ku ni ti vutisa ku why vanhu va ka ntimeni hi tsandzeka ku ti ehleketelela hayi khona mani a ni tivi ku i fike njhani laha xivalo loko a lo fona kunene a ni ta kota no n'wi vutisa hi ndlela leyo 0860002543 a hi ku tumingiselo wa mina hi le ka un'wana mingiseri ni vutisa xivutiso xin'wana kahle khalanga hi yihi department leyi nge le ku tirheni kahle a tikweni ra hina i tsale hi ndlela leyi aku i tsonga guy aku khalanga kahle which department is doing well in our Azania? Department of Health, Disaster, Education, West, Safety, ana ha vuli yevana himpela mi vula ku tindhawu leti ti le ku tirheni kahle i mani hi twa but calvin ku vona va ri yini but calvin i hlekani epfukeni minjhani a kensa mhaka leyi ku la eka South Africa leyi ya hina vulawuri ku hava mfumo wa hina wa vanhu va ntima a wu hi tekeli enhlokweni tanihi ri maAfrika hi ri vanhu va ntima a wu swi koti ku teka vulawuri ehenhleni ka vanhu lava va tekaka vutomi bya vanhu hi ndlela ya tihanyi a ni tivi ku ya fambisana ni mingiseri baba so hi yoho mhaka problem ya mfumo wa hina kwalaho kambe mfumo wa hina phela wu voteriwe hi yini wu voteriwe hi hina wu tlhe wu landzula hina vini va lavo hi nga va votela loko mu ku wa hi landzula mbula yini a wu landzelerisi vutomi bya hina ku hi hlayiseka ku fika kwihi hikwalaho ni nga koho a wu le ku landzeleriseni a ni nga loko mo langutisa language liya ya Afrikaans mfumo wa hina loko wu ta wu te yi nga dyondziwi Afrikaans leyi ku i ririmi ra xihlawuhlawu mara namuntlha koho vanhu lava va rhangeli va mfumo va teka vana va vona va va yisa aka ti-private school laha ririmi leri ra Afrikaans ri nga first language koho and namuntlha hina hi nge le ti-village-ini a hi tivi Afrikaans ende mintirho namuntlha yi khomiwe hi ririmi ra Afrikaans ende loko namuntlha loko i nga yi tivi Afrikaans hi yo yi nga khoma industrial Afrikaans English yi khome ti-office ende mintirho ya le tiofisini a yi talangi se mfumo wa hina a wu langutisi hina vaakatiko a wu langutisi majority ya ku fika ka vanhu vangani i vanhu vangani va nge le ku humeleleni aka mfumo hikuva majority ya South Africa a hi tivi Afrikaans ende Afrikaans yo yi nga khoma ntirho emapurasini security tiklinara tifeme yi khome hi Afrikaans se mfumo a wu le ku hi landzeleriseni ka vutomi bya hina a wu langutisi environment ku namuntlha xiyimo xi yimise ku yini hi nga koti a va ti na solution vo yana vo ta na problem nemetweni papa imani hi twa mahungu ya misava ni khenseli swinene ku va mi tena tlhelo rero rin'wana hi ndlela yaleyo ya vura ya n'we henhla ka nhloko ivi la ni tirhelaka kona ku famba gezi hi bahi leswi va swi vitanaka load shedding hi ndlela yoleyo yi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va ka Eskom kambe sweswi i nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava ya awara ya n'we hi lawa ya landzela na Maninkosinat Chauke ePhalavulwa Hoodspray Gravelot na le Akhonhu Iswinwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela Eswa mingisero Munghana Lonene FM hi lowu enkarhini ngoti minete ntsena ku phela ya 13 va ri Matilda Chauke i kona ka Malamulele hi ndlela leyi se tshama u ri endleve kwala ka Munghana Lonene FM u ta twa ku i ta ku tisela yini Matilda kwala a nga koho veri laha ka Malamulele hi ndlela yaleyo le xitimeleni leyi la Munghana Lonene FM yi nga koho ku ta kha ku endleka yini wo tshama u ri endleve kwala ka Munghana Lonene FM ku tshembise MEC wa timhaka ta ntirhisano wa mafumelo matshamelo ya vanhu na timhaka ta ndhavuko Limpopo
Limpopo kumbe ta xintu Limpopo ngopfungopfu ka vurhangeri MEC Bioscope Makamu va kwala layinini laha va ta hi pfuna ku va hi twa ku xana va ri yini vona hi mpimanyeto wa vo na matshamelo ya swilo a Limpopo hi ndlela yoyeleyo. MEC Nhlekani yi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Ihlekani khalanga ihlekani ka vayingiseri va Afrika wa Vulavula Palamende ya Rixaka na Munghana Lonene ku angarhela. Ndawulo ya n'we i ndawulo leyi minkarhi ya ku tala yi khumbekaka ka swilo swo tala, yi languta mimfumo ya miganga, yi languta matshamelo ya vanhu hi ndlela yaleyo. Hi yo mhaka hi lava ku tiva kusuka ka n'wina MEC ku mhaka nkulu leyi mi nge tanihi ndawulo mi yi langutile ka lembe ximali 2023-24 hi yihi? Mi ta tsundzuka khalanga ku hi nyike mpimanyeto lowu ringanaka na 2.6 billion. Ka 2.6 billion xiave lexikulu xi tekiwa hi human settlement. Human settlement swi na swiyengeyenge swo tala leswi ni nga ta mi kombisa hi swona. Yi teka about 1.3 billion. Ivi timhaka ta vandhavezitha kumbe traditional affairs yi teka 554 million. Ivi timhaka ta corporate governance leswi ku nga ku seketela va masipala wa hina swi teka about 300 million. Ivi ku va na xiyenge lexi mi nga xi voniku n'wina xi nga xa nseketelo xi vulavula hi vanhu lava tirhaka ka finance kumbe vatirhi lava va tirhaka va seketela tindhawu leti nharhu ni nga vulavula hi tona, xi ya teka swin'wana swo ringana 384 million. So sweswo hinkwaswo swi vula mpimanyeto wa hina. Mara leswi mi swi talaka ku n'we swi mi khumba kumbe swi hlangana na n'wina swo tala swa swona hi leswi nga ka human settlement leswi ndaku 1.3 billion, laha swi vulavulaka hi ku hi ya tirhisa mali muni ku aka tiyindlu ta ti-RDP. Leswi hi nga ta plana ku tirhisa something like 661 million. Hi ya tirhisa mali muni ku vona ku vanhu va ka hina va kuma ti-title deed. Vanhu loko va kuma tiyindlu lomu madorobeni ta ti-RDP leti va ti kumaka mahala, hi fanele hi endla ku va va na title deed ku va swi kota ku xi tirhisa ku va xin'wana na xin'wana xa vona. I nga swi kota ku ya bank ya lomba mali kun'wana a kota ku ya xikolweni i tirhisa yindlu leyi i nga akeriwa yona hi mfumo lowu mahala. Hi swin'wana swa leswi hi nga ta swi languta. Mara mi ta tsundzuka khalanga ku hi le ku makeni ka swin'wana leswi va ngo i ti-CRU, community residential units, leswi khale papa mina na papa n'wina a va tirha Joni khalanga a va tshama ti-hostel. Laha va tshama kona a va tshama va ri vavanuna ntsena. Va mhani a va nga pfumeli na ku vo tshuka va vhakile va mhani a Joni a swi boha ku va lavanyana ku boda kun'wana a handlenyana n'hweti ya leyi mhani va nga ta va vhake Joni a va nga pfumeli ku nghena ti-hostel. Mfumo lowu wu vone ku sweswo swi endla ku mindyangu yi fayeka ku tlula na mpimo because a va nga ta vhakela kumbe va nga ta tshama swin'we. So hi mhaka leswi hi ngo ti-community residential units hi makeni ya Seshego hi le ku makeni ka leyi yi nga a yi lava ku hundzuka nkava va nga heti a Marapong va vulavula hi yona ku tlula na mpimo. Hi le kusuhana ku yi heta se yi vuyele hi nga vula ku Mbinyu wu vuyele a xikomuni. Leswi swi vulaka swona i ku hi le ku yeni mahlweni khe hi mhaka CRU yin'wana a Chikota. Mara ku na liya yo duma ngopfu khalanga leyi nga ku vito ra kona na mina a swi lava ku hambanisiwa so ya le Talani. Nakona hi makeni khe hi mhaka CRU laha vanhu va nga ta hamba va tshama kwala kusuhana na doroba va kha va hakela swo karhi masipala wo fambisa va kota ku a swi bohi ku loko munhu a huma ka thomo ku fana na n'wina mi kuma ku i na yindlu ya RDP mara u tshama u tirha kun'wana kwala tixopeni a Zanini i pfumala a nge yi kumi yindlu yin'wana kambe hi endla CRU kwala kusuhani ku a nga kota ku rhenta a kota ku tirha a ntirhweni wa yena. Hi swin'wana leswi ka mpimanyeto wa hina hi nga swi vulavula. Mara swi hlayini ku na mhaka leyi nga ku hindleni ka budget leyiwani leyi a yi nga tolovelekangi laha hina hi ri ndzawulo hi ya ku emugangeni hi fika hi vona ku ku na reticulation ya mati na storage. Mi ta tsundzuka ku vanhu va ka hina namuntlha va swi kota ku ti akela tiyindlu. Khalanga mina n'wina hi huma a Giyani. A Giyani loko mi ri laha ti-D na leti F ku na switandi swi nga kona laha nkarhi wo leha swi tsemiwini mi twa va vulavula hi swona. Masipala wa Giyani wu nga tsandzeka ku kuma mali wu vona ku wu hoxa ti-service va ku xavisa switandi vanhu va nge za ku va na mati ivi loko se vanhu va tshamini ku boheka ku tsemakanya phayiphi le xikarhi ka yindlu yi famba. Hi ri mfumo hi le ku ringeteni ka ku antswisa sweswo hi yo mhaka hi budgete 266 million ku vona ku hisa mhaka ya mphakelo wa mati na nkululo lomu switandini na lomu ku nga na ti-informal settlement ka madoroba man'wana vanhu va ngo fika va tshama kwala kusuhana na doroba. Loko ku ri switandi swa tsemeka kahle ha swi kota ku va nyiketa ntshemba ku na le Giyani ku va kha ni vulavula so
va ta va kha va swi twa ku tindhawu ta va risinga letiyani ta tiyindlu to le henhla to akana va nga tirhisana va masipala va ndhabezitha ku vona ku tindhawu letiya ta proclaimiwa ivi ku kota ku ya ti-service hi ku kun'wana i vekela septic tank laha kun'wana i dirila boholo laha ene mfumo wu redi ku la ta pfuneta swilo swo fana na sweswo hi veke mali yo ringana 266 million yi nga ta va khiya kun'wana so ni nga vula ku bajete leyi xin'wana lexi nga ta endla mi xi vona mi xi khumba na vutomi bya n'wina khalanga i ku maka ti-traditional council offices hi le ku makeni sweswi to ringana 7 ka financial year leyi hi ta maka tin'wana ta 7 hi tlhe hi pfuxeta hi vuntshwa 7 tinharhu mara hi tlhe hi vona ku ti-tribal council offices hinkwato ka tona hi ti xavela tifenchara mara xin'wana xi nga va ngopfu i ku hi bajete almost 55 million ku xava 100 wa timovha hi xavela vandhavezi ta va hina leswaku va ta kota ku tirha na vona sweswi khalanga a ni ri na meeting na house ya province ni khini va hlamusela ku timovha leti vandhavezi ta va fanele va ti tirhisa hi ve hi lemuka n'wanxemu kumbe mikama leyi nga hundza mi kuma ku hi xavela ndhavezi ta movha ndhavezi ta kumbe va vona ku ri Ford Ranger va decide ku yi hindzisa va kuma yin'wana leyitsongo leyi nga ta ka yi nga va pfuneti ku kuma ntirho a ni yisa policy leyi nga ta lava ku va tirha hi yona ku hi va xavela timovha letiwani so hi ri ndzawulo tolo a hi nyika mpimanyeto laha mi swi vulaka hi komba leswi hi nga swi fikelela hi komba leswi hi nga swi tsandzeka hi kombisa mhaka ya ti-asbestos tele sixiko ni fambe na n'wina khalanga mi ni vutisa hi tona ni ri kwale hi susungurini ku susa a hi te hi lava ku susa 1500 hi mali yo ringana 15 million leswi ni nga vulavulaka i ku sweswi hi susile almost 800 wa ti-asbestos ku sele tin'wana mara hi endlini ku hi le ku accesseni ka ti-asbestos hinkwako madoroba ma hina i nga hlamala khalanga ni siku rin'wana a ni ri ka dzumeri laha vo ngo le dzumeri township ni vona ku ri na ti-asbestos leswi nga ni hlamarisa ku swa sweswi ene ya ku ndiwo township leyo so already hi rhumele vanhu va ka HD ku famba va langutisa ti-asbestos hi ku a ti kahle for rihanyo ra vanhu lava tshamaka kona so hi hleketela kwalomu ku nga va ma 10,500 wa tiyindlu leti nga na ti-asbestos a Limpopo hi ta famba hi xiphemu hi kha hi vona ku ti susa ivi vanhu hinkwavo va tshama ka tiyindlu leti nga ri ku na ti-asbestos a hi khale ngopfu kumbexana mi nyike xifaniso xa mpimanyeto wa n'wina na leswi mi nga swi fikelela na leswi kumbexana mi nga vulaka ku swi mi tsandzile tanihi hi ndzawulo a hi khale ngopfu a mi kha mi ndunduzela timasipala mi nga nyika xifaniso xa ntirho wa muxaka walowa ku swi kona unge timasipala ku na ku antswa swinene loko swi ta ka timhaka ta matirhelo ya tona khalanga a hi vulavula hi timasipala hi vulavula ngopfungopfu hi ti-audit mara mi nge se vulavula hi ti-audit because ti-audit a hi yona mhaka leyi hi tirhelaka yona a ni audit vo ta va ta kamba loko hi tirhise kahle mali hi tirhisela ku vaakatiko va kota ku kuma mphakelo wa ti-service ta vona na so lexi ni nga vulaka xona i ku na timasipala tin'wana leti nga tirha kahle hi mali ya ti-grant ku na mali yin'wana timasipala ti nyikiwaka yona very municipal infrastructure grant mali leyi vo yi kuma hi ku ya hi ku va ta fanele va endla va improve service lomu va tshama kona ku na masipala wo fana wa Collins Chavani wu tirhe kahle wu heta mali leyi a wu nyikiwini ivi hi vona ku va hetini leyi a hi va nyike yona mara va ha kombisa ku a va fanele va tirhela vaakatiko va ta kuma additional 45 million masipala wa Maruleni kwale Mopana na wona wu ta kuma 35 million wa Elias Mtswaledi ka Sikhukhune 32 million Thulamela Avembe 30 million Fitako Mutuvase a Sikhukhune 30 million Makhuri Thamaka yi ta yi kuma 24 million Blobek 21 Ephraim Mukhale 19 na Greater Lithaba 15 timasipala leti ka timasipala hinkwato leti nga kombisa ku mali a va nyikiwe yona va ta yi tirhisa yi hela va tlhe va nida ku nyikiwa yin'wana va kota ku yisa service mahlweni hi leswi hi swi encourageaka ngopfu kambe na le ka ti-audit hina hi ri timasipala ta Limpopo ku na 27 ya tona ka 27 mi kuma ku 13 ya tona ti kume leswi hi swi vulaka ku unqualified audit with matters leswaku a tibuku ta vo ti basini kambe ti na swin'wana leswi a va fanele va swi basisa kahle 13 wa tona hi leti nga kuma ti-unqualified 11 ti kume leswi hi ngo i ti-qualified va basanyana kambe ku na timhaka leti va fanele va ti hlamulaka ku nga se va nkarhi wo yini kwalaho ivi ku va na masipala wun'we wa Mopani lowu nga kuma disclaimer leswi swi vulaka swona hi disclaimer order general o vula ku hawa na tsandzeka ku boxa ku ni nga vula yini
hi xiyimo xa timali ka nkarhi wa sweswiwa leswi hi nga ku swi languseni hina na mopani hi vona ku hi wa pfuneta njhani mi ta tsundzuka na masipala wa Vulavula a wu ri ka xiyimo xexo hi ve hi endla swin'wana va swi vula ku i section 106 Systems Act hi ya endla leswi hi swi ta ku rapid assessment hi vona ku hi nga va pfuna njhani ivi hi swi vona hi tirha na vona va humini ka xiyimo xexo sweswi hi vulavulaku va le ka qualified audit opinion meyara luya i le ku tirheni matimba councillor Glorious Lika hi rhandza ku khensa ntirho wa yena loyi a nga ku tirheni ka masipala because xiyimo xa timali xa masipala lowuya xi le ku tlakukeni xi ya mahlweni ni tsaka hi ku mi vulavula hi masipala wo fana na Mopani mi kombisa matirhelo ya wona kumbe xiviko ku ya hi mhleri wa tikotara leswi a nga vona swo a ni lava ku sungula no hundza le vhengeleni hi vuya koho ka masipala lowuwani mi hi byela ku kahlekahle ku le ku endlekeni ka yini hi ku ongeti ku na ku tshukiselana mahlo ku nga koho exikarhi ka ndzawulo ya n'we na wo masipala lowa kambe loko hi vuya eka ku hundza hi le vhengeleni leriwani mingiseri 20 timinete ntsena ku bela awara liya ya 13 ku nga ri khale ta fika 14 lowu kambe sweswi ni pfumeleli ni sungula ni hundza hela Afrika wa vulavula hi to vitana van'wamahungu hi hlamusela hi lori lwela tiko leri phela ku lwela tiko na nawu a swi fambisanga a hi vamakwenu swi tsutsumisana loko hi ri ku tsutsumeni swi va ri n'wi nga dyondzisa hi tsutsuma hi jika na ground na ximhandzani loko munhu wa wena o wa ximhandzani nga ku nyikanga hi tsutsumi nga xi khomanga ximhandzani ya wina a wu wina Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula bari xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla wa RFA ku nga RFA funeral cover i nhlamulo ya wena u nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena swa hi 10,000 rand ku sukusela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito RFA ka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA eka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena na ndyangu wa wena RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xa vuphakeri bya swa timali hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM loko u akiwa library yi akte hi vito ra kumbe project yi te hi ku Mavalani library Palamende ya rixaka se hina hi ala hi ku ri a swi nge humeleli a tikweni ra ka Mavalani sweswo hi ti last minute yi nga zangi ku endliwa public participation ya ku cinca vito i Afrika wa vulavula library yi hlangana library ku ya hi ku vulavulisana ka department ya arts and culture na Ndabezi Thato mara ku na ntlawa lowu nga ku ndleni ka nyakanyaka khale nyana na kwala ka Munghana Lonene va ze va va kona ka tiko xetu hinkwaswo swi vulavuriwa kwala Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM iswaswo mingisero Munghana Lonene FM i 23 timinete ku bela awara ya 13 MEC ntsala leswi vutiso swimbirhi leswi ni vona ka ngeti kumbexana swi nga va kahle ku hi swi languta laha hi timinete leta nkombo ti nga sala a hi sunguleni hi tlhelelanyana katsongo ka liya mi nga vulavula hi yona ya timhaka ta ku mi famba mi aka ti-tribal council hi mpimanyeto wa n'wenya mi swi kotisa ku yini hi ku mi ta aka namuntlha ivi mi ku va ku lava ya veri vuhosi byi lweriwile kumbe byi ndlise leswi byi tlhelela hala byi ya hala sweswo swo tani khalanga traditional council offices a yi na vito ra munhu loko hi ti aka hi yo mhaka sweswi hi sindzisa ku nyikiwa xitandi lexo ka xi nga ri ku attach na muti wa hosi ku vona leswaku na loko hosi leyi nga kona yo ka yi nga ha ri yona hosi ofisi yi kala yi ri ya mfumo hi yo mhaka i ya mfumo a hi ha pfumeli na tribal kumbe vaakatiko va hlenga mali va xava switulu hi xava na fenichara hina hi hoxa laha loko vo hosi leyi ya famba a ka ha ri yona because sweswo hi leswi tshamaka swi humelela tribal yi sala yi ri ya vaakatiko hi yo mhaka hi kombela na ku ti-tribal leti ti nga ha tirhi leswaku ti-committee wa vuhosi ntsena a tivi ti-service centers mi kuma ku va ka home affairs va kona kumbe va ka social development va kona khanselara i na office kwalaha tribal leswaku vaakatiko va ta va pfuniwa mara hi le ku tirheni na vanhu Ndabezi ngopfungopfu ka provincial house ku vona ku xana i ncini hi nga partneraku na ti-entities tin'wana
leti nga handla ku ti-tribal ta hina ti nga ri to ya tlanga timhaka ntsena kambe ti va ti ri timhaka leti tisaku service ka vaakatiko. Ai languteni ka leyi ya vumbirhi yo hetisana ya mopani a ni kha ni vona na statement xa vo va mopani va nga humesa va kombisa timhaka ta ku a va ali ku pfuniwa hi ndzawulo na mfumo wa xifundza kambe ongeti ku na ti-section timbirhi a na ni ti tivi kahle ti-section leti veri ku na section 135 na section 150 154 and 139 ya se veri n'wina mi tluleli ka leyi yo hatsa mi teka vulawuri mi nga sungulangi hi leyi yo seketela. Khalanga loko a mi ni kume ku ri khalenyana kumbe masiku ndhakunyana a ni ta tsakela ku vulavula hi vuxokoxoko swinene ka timhaka leti kambe sweswi ni bohiwanyana hi mhaka ya sweswi va nga ya a khoto hi le ku languteni hina na vona ku i ncini lexi nga endliwaku ku hi hatla hi kuma xitshunxo na mhaka ya tikhoto leti nga kona ni hlangani na executive mayor a hi lo vulavula a tlhelo kambe hi le kunguhateni ka nhlengeletano ya ximfumo leyi nga ta va yi ri na MEC wa Coxstar na executive mayor loko swo koteka na MEC wa treasury kambe lexi nga kona Khalanga mhaka yikulu i ku pfuneta masipala leswaku wu kota ku fana na tin'wana timasipala ti-challenges or leswi va nga na swona hi ringeta ku pfunana because mhaka yikulu i ku vaakatiko va le Mopani va fane va fana na vaakatiko van'wani va kuma ti-service va kuma ku ri na vutihlamuleri swin'wana a hi swiendlo swa vona kambe swi boha hina hi ri provincial government hi va pfuneta so ni nga tsaka Khalanga ku hlamusela ku i mhaka leyi nga tshama swinene amandleni ma mina na premier va ni nyike instruction ku vona leswaku ni ndla hinkwaswo leswi nga fanela ku vona ku hi ri provincial government ya pfuna Mopani hi yo mhaka a hi mhaka ngopfu ya ku va tekela matimba kumbe hi ku loko va ze va tshaha ku mi tlule xitepe lexi a mi fanele mi sungule mi va seketela mi ya ka lexi xo komba ku mi la ku va tekela matimba swi vula ku mi le ku va tlimbeleteni a ni tivi Khalanga that's why ni ku kumbe ku vulavula yona loko ni vulavula hi section 154 hi le ku nyikeni ka masipala wun'wana na wun'wana seketelo ku ya hi section 154 all the 27 loko ho vona ku ri na swin'wana swi tsandzekaku hi tsandzeka ku swi endla loko hi tirhisa section 154 hi ya ka section 139 na yo section 139 yi na swiyenge swo hlaya Khalanga swin'wana a swi vula ku teka matimba ya nchumu leswi hi swi langutisaka ku va ku ri nseketelo hi nge ni ku kombisa hi section 139C no chuza yona yele yi vula ku loko mfumo wu teka xiboho xexo wu nga boheka ku ng'okisa council and then since ni fikini na ka Coxstar swi ve swi koteka hi vekela masipala wun'wana wa Mkhalakwena ka section 1391B leswi a hi vula swona i ku a hi deploy vanhu va ya va tirha laya full time a va nga ha pfumeriwi ku va nga teka xiboho va nga consultanga MEC ivi hi kumbe ni nge tshami laha hi ku na mitirho yo tala a ni rhumele munhu a tshama laha loko va ku teka xiboho na council va fanele va tsundzuxiwa hi yena namuntlha loko wo languta masipala lowuya wu nga u nge se fika laha hi lava ku timasipala ti fika hi kona mara namuntlha masipala lowuya wu le ku fambeni hi ndlela leyi i nga tsakaku na wena loko i tshama hansi i ku amara ntirho lowu hi nga wu tirha wun'wana hi ri mfumo wa xifundza wu le ku tiseni ka ku cinca ndhawini vanhu va sungula ku swi vona va accounta a wu tshama wu ri ka ti-disclaimer namuntlha va wu ri ka ti-qualified audit opinion so na hi Mopani hi ta yi pfuneta hi tirha na yona ku ya mahlweni a swi fambelani helo na swa tipolitiki kusuka ka matimu ya ku loko mi suka mi ya ka nhlengeletano ya ku hlawula vurhangeri ya Limpopo Mopani a yi nga fambi na xipano lexi xi nga kona sweswi kumbe miri vurhangeri lebyi nga kona ni kombe ku hetisa ivi loko se mi ya a Nasrec Mopani a yi nga tikombi yi ri kona ngopfu la PEC ya xifundza yi nga kona Khalanga a ni tivi ku why vanhu va fanele va yisa Mopani ka timhaka leti loko ya ka provincial conference me ni huma Mopani ni huma Giyani a ni ri ka xileti xo karhi leya xi ri na va Mathavata
chairperson wa Mopani lo anga chairperson ya mina ku ni member a Mopani comrade Puleshaya a ri ka xileti lexin'wana na va tatana Dixon wa Simon hi conference yini yi hlawurini yi hetini me hlawuriwini comrade Pule nga hlawuriwanga so sweswo a swi yelani helo na mafambiselo ma masipala a swi yelani helo na matirhelo ma hina ma le ka mfumo sweswo loko vona vanhu lava nga na mihleketo yaleyo ku swi na ku xakelana hi loko va nga yi kumangi kahle mhaka ya kona a swi hambanangi na ku vula ku mina na executive mayor a hi ri ka switideti swo hambana hi nkarhi wolowo mara ku ke ku duma le Mopani va ku na xileti xin'wana xi vuriwa ku i Pulescope leswi a swi vula ku i Pule na Bioscope a hi tirha swin'we so mhaka leyi loko hi tirha mfumo hi mina khansela xa hi swi tiva kahle ku a yi na vuxaka na ku hi tirhisa ku yini le ka ANC ha seketelana hi vanghana loko swo endleka Good Friday mi kuma ku na pfumala swo swi endla ni nga ya le ka xayi ni ya fika ni tshama va mabuti wa yena va ni tiva hi kule swin'we ka tipolotiki mara a swi na vuxaka ku loko ya Nasrec a hi swi vona ku fika kwihi swilo hi ta vona swilo ku hambana kambe swi nga khumbi timhaka leti ti khumbaka vaaki ku ya hi n'wena hi swona sweswo ngopfu and ivili ni nga vula ku van'wani va nga va tsandzeka ku fika ka xiteji xexo mara loko ni languta mina na comrade Pule hi fikini ka xiteji xexo ku hambana ka hina hi mavonelo ya swipolitiki nkarhi walowo a ma vuli nchumu a yi da ka vuxaka bya hina a ma vuli nchumu ka ku tirha ka tindzawulo ta hina na timasipala ta hina MEC khesiri swinene ku va mi tineke nkarhi wa ku bula na hina siku ra n'wina ri vele rinene ku ya mahlweni hi ta va hi kha hi landzelela minongonoko leyi ku mi ta mi kha mi endla yini loko lembe ri kha ri famba laha hi mi pfunaka hi mi pfuna laha hi lava ku vutisa swivutiso hi vutisa hi ndlela leyi khensini nkarhi wa n'wina ni khensa swinene Khalanga a hi ntirho olova kusukela nampundzu ni ri na vanhu vavezita ni fika laha na sweswi ku na un'wana meeting ku nga ni yimela siku ra namuntlha ri tikomba ri xehe n'wina pfuke le ximatsini a ku na nkarhi wo wisa inkomo sweswo mingisero mugara lona FM MEC wa timhaka ta matshamele ntirhisano wa mafumele kahle matshamele ya vana timhaka ta ndhavuko eLimpopo MEC Bioscope Makamu va fikisa makumu ka nongonoko Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pet Mathebula hlangana na nongonoko lona kambe munduku kwala ka mugana lona FM handle ka sweswo vana siku lerinene mi tiphina hi ku yingisela xitichi lexi ku ya mahlweni hlayisekana ni vulan'we na vulan'we kwala